Isplivaće tvoja pravda vrlo brzo. Ove potresne reči napisao je Miloš Ilić, otac nestale devojčice Danke Ilić, povodom njenog 3. rođendana, koji porodica, nažalost, nije imala prilike da proslavi, najlepši cvete naš iz rajske bašte. Danas smo opet trebali da duvamo svećice za tvoj 3. rođendan, ali neki ljudi nam nisu to dozvolili. Ti znaš da te mama, tata i braća vole najviše na celom svetu. Isplivaće tvoja pravda vrlo brzo. Napisao je Miloš pre samo nekoliko dana. Dok javnost sve više posmatra njegovo ponašanje u tišini i dostojanstvu, pravni proces protiv osumnjičenih ulazi u novu fazu. Danas je u višem javnom tužilaštvu u Zaječaru završeno saslušanje Ivane Ilić, majke nastradale Danke, koje je trajalo neverovatna 4 sata, ali dok je Ivana svedočila, javnost se sa posebnom pažnjom okreće ka Milošu. Zašto? Zato što branilac jednog od optuženih, advokat Mile Petković, sada traži da se i Miloš sasluša. Petković tvrdi da iskaz Ivane Ilić ne donosi ništa novo i čak kaže da njen iskaz ne ide u prilog optužnici. Siguran sam da do osude okrivljenih neće doći. Ništa novo nije rečeno. Ima razlike u njenim iskazima, ali nisu velike, rekao je advokat. Još jedan detalj unosi nemir. Radoslav Dragijević, otac optuženog Dejana Dragijevića, tvrdi da se vreme iz Ivaninog iskaza ne poklapa sa navodima iz optužnice. Dok se advokati i osumnjičeni bore da razvodne slučaj, jedna stvar ostaje snažna i nepokolebljiva. Vera oca Miloša Ilića da će istina izaći na videlo. I to vrlo brzo. Dragi gledaoci, da li mislite da će Miloš biti saslušan? Da li je ova poruka koju je objavio zapravo i odgovor onima koji sumnjaju? I šta nam sve to govori o toku procesa? Ostavite svoje mišljenje u komentarima i ne zaboravite, mi pratimo ovaj slučaj do kraja. Za Danku. Za pravdu.